Kuna wakati mwanadamu unakuwaga umezongwa na mambo mengi, mawazo, unashindwa upange lipi, uamue lipi, wanasemaga kupanga ni kuchagua, lakini kuna kipindi kichwa kina seize kabisa. Ukijiona uko kwenye hali kama hiyo, penda kutoka nje, tembea kwenye nature, kama una eneo kama hilo, fanya usafi. Nature, unasikia hizo sauti za ndege, sauti za hiyo mimea, jinsi unavyofanya hizo sauti, hizo sauti ni tiba sana kwenye kichwa, ni tiba, yani inakusaidia kichwa kinaachilia. Sio kama kusikiliza mziki, kuna saa yani kichwa kinajaa utakia hata kusikia mziki pum pum, lakini sauti za nature, za ndege, mimea kama hivyo unavyofanya usafi, unaona hiyo inakupa healing sana. Kwa hiyo ukiona umetingwa sana, penda kutoka kwenye nature. Kama una eneo la kufanya usafi hivyo, tembea, usikilize sauti za ndege, sauti za wanyama hivyo. Kadri vile unavyofanya kwa muda, utashangaa kichwa kimerelax na utaweza kutulia kabisa na utafanya maamuzi yako vizuri. Natumaini nimekusaidia leo na kupenda. Bye.